Near do so no ye do bon krata no and afe online no so de e cost ye bebo so kakra e de amount na afe so miracle na santem pacho machi oh majo so ama fa wo fa na nka ho wo fa se ne fa ne sempo rosemary rosemary machi yo machi na mpacho efiefo ho ye obia ye nsuo ne gusuo tutototo sa o ze meni so sabre na ye yo no me de mentemu nchenji no menti ebiti se eresi mu omo area hono ma edua ba akokora ni ho edua bo a o say yes unim eresi ma ntam nyina minimum ho nyina se na no da no guy no the idea smart Vodafone guy no the only challenge I had was that mama nkasa aya se na me mpe no you depend at the any first August o mama de abufuo any ahomaso be chance na fe asem ni o ma bebre na wo ma hini wabusa masem mi ya no se na me mpe wo no wabusa masem mi ya no ena ebusu me fufuro ye obedwam so ye sere wele so obo hu ye moboni ada wo de o ma hina wo sa o patapa ebufuo we de sa ene osana busu we menso so de kire se ne se hunti ena wo fa se ne mpana no tumi de ade so ma safa ko ma wo fa se ena na nyoma sei what Debi kami no kwa na me kwa sa de okay mama hu se be kwa me bu mu kami no kwa ye nya ne sa na ne ma se na yende wo be fi hon me mum na wo so ma me na de na ma ho kwan sa wo Vodafone ti wo fi se de debi we de wan kankeye mama hu me wa mama ni kura wo se me kwaji amade ne de koye za amade we de enyi bio me enya ne sa e Ghana fo na wo Vodafone so wani sa de wo ho eresi be kuye baba banyi we na me kwaji ba ko ta de akofie me na maji me de no alo pe de dia mambo ai me wie wa oni me eresi be very press la Vodafone adaman yes tino mama nkai but we disclaimer that bia no na say bia ti go bia na tie bi so wo ba bia Vodafone minimum here. Anyway, and August neda edikan kra and ye nyina ye bom de rade ase on the prepa o sir ye nyina ye bom de rade ase won pempen so a erade di ye abedui wo de wonim hwe kra no na no da January na isi mu no na hwebesi ene August no enipa bi e ben ho se nye ewu a na ye yade a ano aduro no nya din enya aduane ho asem akwa atwe na adwuma na akwa atwe asem enya nneoma bi a ensisi so yie ma no a ni nyina mu no saa nipa ni mpo sebe oda nyame ase ka kire nyame se de wa ye bro adwene ntiase so ti minu menu we don't have a choice sir iti anopei mesrew adwuma eda wa koma so pay aseda nwum bia no to free wo honhom na fa nyame yate mi a mensem fata mi anka me nyo bia mi ene me koji anase me kokolibu anase me courage enipa titire omudi mu yie wo musika papa bi omufie papa bi omuka papa bi omudress papa bi akọ school papa bi dodo na no enye omufum so omu wo ayaresabia ba me de me koba de biada ye poison me ye tumeduro ye say me din ye pemahwease ye pemanim guase ye kekansem fa me ho ye nneoma ensem fa tanyina so who on daily basis, especially every second. The onyame ye wo wabrabo ma. Me gini se ka o kaka akra ka be park no achase muni kosa. Ti misraw onyame asida the last na be Friday no. Onyame asida. Wo sorry ye na kwa bosome foforo no. Uni hwe ka se rade. Me ni me fiefo, me yere, me ma, me busua, me dwumayefo, adwuma mu panyufo, o my Ghana. Ya ye tiase nyina no. Yes, ni nyame bia age wo nyame a ye de ho to so a the santibi si ne uni ehwa moda and ni ngugu so da. On this note, I feel that dwene se bosumi we no ye obosumi. Amen. Sa na de na koye wo. Wo de dwene se bosumi we hwebe enko na wie no. Na neoma pa ewo mu no. Onso peke wo de na wo de ko. Na afi na obebu abubu bia onko na ofie hia wo. Eti yesi August bu kra no udi ntuma kuru hu tse de wuani because we feel the papa bi ntimi free omba iti misrew bibi pabeti me free Nazareth aba amen iti busumi we de me hwe cameraman ya o twa me ne body size ye pe busumi we de erade we mobo na sika ne ntade eni nyuma ne apomuden ye hwe ntimi nya adoye ni bi amen busumi we so de onso ye bi na otimo odin dodo amen
Utimo din do wow shepa say sound mind aka the shoe back up and be ode back eh okay ode back ya wa guy no to next house unso obre pounds obi I don't know utimo din za wa kwa sori ama sofu ya bompa ya preach oma wa yo ho kese pampe te say a presla mesremo afen sumo mi encourage ye ho o encourage you ba o encourage you kuno o encourage obi apese ono hihia wa obi anu wo adwum o se ni pedodo na so o mato ba kasa keke kasa o nyame beye we de fa we na fa we kabom e be sie ni ama wo so atimi ade wo ho kakra nya sa afen na nipa no a wo chem na wo kwaje de betu ni e de wo che na wo mu fie wo so obi akosku da eja what say nipa ni bibia ni fie obi anko school de njono ntimi ko school be boa ni fie obi anko school da njono de school no ntimi ko bi ana omo so omo hom no gini o mantem no o gini sa say kim ampa onye effort bi akra so ko school waboto timisraw o da o yire chi ka chiro se o yire jujentwie o da o yire chi na wo ba no so awano asori gidigidi se bokiti na udi ukunu atem saa because na juma sema ba fom taba na sika sema ba fom ama fie ho control no abehye wo nsa to kasa area ho bia to nu kunka you careful okay emre ye ninka so and then order form the downfall of every human being not even a man the downfall of every human being entimi na we da sir you know tana ya na unso so onyame akira wakoye odefo no if we say also be my dan or if we say you have arrived it would also want to say dogo bi no abe na ne kra so nkoma yina okay konkonsa etro die na ntitwitwa obi mu ye wahi ahoya ani bre sa dua no twa free ho okay na fa odo na fa akomapa na fa nyoma esefata ehia August no na me hye obo say we kura nya boshe eyen komhye amen e kom na da ne rapper enye boshe eyen komhye amen so nyame ni obedi ne yi this month of August amen why timi ma jimi die si person from akwa be for na ukra bia mfa ma jimi ke me dia koto be body ni ba be twa body ni free obo se him kama e da nyame aso de na so a change sima wo do ato de obo kat de bro now end up with ahafo news bi the dananom K1 K2 ni ahema ni mpemfo amotrase hu say ba bia hu sema ye modern born atosin you know nti very very important kura no sa stress e be yanka mo anya ni ntem nti better late than never afo ye ne ye kono eti e damo ase pa na afofo nyina so enhye ne so say homecoming a summit no e ba so December ye go hihye so aye hwese enioma nyina na fori ni mpemfo aliscopi mo nyina mugusu a yeah, it's a big celebration. For mom who are quantum yam pamchamuntie. Obi whom obi kika. O Germany, Oka Hafun. O Ethiopia, Oka Hafun. Now free Hafun Quande and think on that. It's here no terms and conditions no apply here. At the back Yan Kai Ahafu. Yam refie December, Brenner, so everybody will na. Ne Mishia, Yan Chichiri Ahafu Kuruno. Na intimina brane ne anya proud say ye Ahafonians the regional minister na nanam nyina ma chairman na pay eti ye kono de daily graphic na me be hyase and sanam daily graphic be hyase ma me mbo Ghana fo ye nyina ye ka hokoko electoral commission for chrodia ye be twa ya 2 days to some edi chro no be kono wi ye no na afi wo be ko ba bia wo Ghana no sika ntwa twa ne nyina akra edidi atem nyina asa abem enei se nye nyame na aka nyina ya koma ana ya sector minister empayinfo afutu omudi amano ana ya se pia ko akira September bosumi twato ne de twato a anka onzo ga card ne nya adwuma eno to ka be bo aban achi usu ne oban tantan sa no o dia free January sa pese Ghana change o dia free January sa esu ne ban tantan amanyosem esu me hwe last minute esu emoto esu menkoya da esu no odi ato saa open improvement na o pese Ghana ko nanim o soro so obi abaji usika ohun address o soro so o bank na obi akotwe sika ohun na kira kwan o soro so obi fra odidi watamu na kira kwan kromfo bi jane sim card won mo hu ye hwa ehun ni bako yen koniema nioma ebetioma ye business ni ye bambo ni nioma nyina time di mo awie pe no so ada ne bo achibidi da bi ada ne ofadin
mesrɛ saa yɛ suban no da ka me nko sɛ ke wie ne nra na afi mu a mo be court na makɔ ma yɛ dede bebre mo nkɔ na de court be kan asa be because yen ne yɛtwe o man mpuntu kɔ so kɔ na chi maybe na meka government has a responsibility but yes you have a responsibility banana ne di kan ka se kwa mo fa so mo de band yenye nti o mo mia nketenkete bebre obi abetima wo kina koye ampa o mo tie na so pem o mo bie mia bebre o be fa na nipa ba kokora nti o be fa nipa ba kokora nti na wa tell kus no kwan wa ba bia wo ni o mo say tigo say MT no mo text o kai almost on daily basis ni nyina o na ne ayi Obama ye adwuma nti ni time kra afena ebre no so ya be ha ma chi nyina wo ha atwekwan no so 2 a.m. you know, after I'm for a registration, nothing. You want Ghana to develop, but you don't want to help the process. Then how do we develop? Development is not in Nana Dankwa Kufa Dongkwao, and it's not in John Dramani Mahama, Dr. Baumia, Kennedy Japan, Omaka Kenya. It's not in depth. Even though Jumakasian and Kasajino Mosono, the enforcement and making sure Sibitima Boya is very important. You know, it's very, 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 very important. On Maya, say, oh, your papa, now here the body betrayaka. Udi bem krana, say, one tiesika, ubedifo. This is the country we live in. Nyakota, seven kwana make on. What's the matter? They said, dear, well, my gun, and baby, I could do no. One, you're careful. They didn't fufu better no kai, quiet. Baby, titia pansam. You better wrap up now, the old year wrap up saying. It for because so no pass na be som Ghana sa ho keka ne odone pepa na opese ode som Ghana no na di bia na oil no so too much. You know, it's very, very bad. We are in a new month. I want us to renew our minds. Nenye say whatever it is, Ghana ebetima yi achia but emuye. You know, now if you tell some man paying so kasa mo news no. Anyway, better late than never. Now, if you're Ghana, see the baby, you know, the whole 2024 about Trump. If you want to hand over to an MPP party, you're on your way. As it stands now, on your man, it has taken us over a year. So we take advice of us all palm floor. A year. Unyashi. Then why? It has taken us over a year. Now, virtually, we're begging the president to sack somebody who is at the expense of Ghana. So, 2024, His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo, you have to change your ways. And your papa. Rodeo ye. You can't have Kufoka. No more explanation. A mining Bribian who are bar, which they know, you may see a cathedral. No more cancels, hatcheries, and no more farm hoodie. So, Penkuntebuo Papa said 2024, the MPP should be considered as breaking Mu'etinidia. This is not how you want us to live. Julius Debra, former chief of staff, also Unia Berma. In fact, the last meeting with Unia Berma was Omamie, you know. And I just got the information from Benjamin Esuma on Facebook. He said Unia Berma, a radiator friend. Very unfortunate. Very, very unfortunate. Moma former chief of staff, no, Moma no Yako Mame. Now, Monshenede, one unique person, very calm, very humble, very focused. Now, Mon because ne mami wu na no day na ni nya be ma so wu aka ho. Enye adwuma ketwa. Ti yema Yako ana shede so okwan so nkosokra. Na fi so lembalance me wo se sa story na ba. Judge penyimu na also ni DC ni mo so DC also ni judge no aye twema me ntwe wo ho no because ye hu picture ni yi no and ye to me too because galamsey for that time the galamsey for so kokota na judge so abo agu no waja sa come see come sa no the judge tie me ye MC or the say crowd deal I mean bonzu you tie me ye we need to know the truth in this matter. It is a dude who's actually buya na nya de ka me de baba na brain na assistant chanti. I mention DC na mention bonzu sa no fela na judge no. Settle the matter because make sure me hu ne kure wo. There na ade betu jama na 5 minutes aka 1 minute na afia wrap up.
Okay, enti Ora Julius Debra yeah. Emmanuel Shede ene yako na afen so online no de a British High Commissioner and steward Queen Mother of Gbese enti Gbese for ene o mama na konya ewo honom se oba hema metre British High Commissioner and over adomonline.com and a extensive registration exercise to 2023. One more year momo nubino and now one more culture communication minister Mame Esla akufo se almost no some registration in the because September we no emwa wanting ko de kwa afia e besimo 2023 no a na sabre no bia to me a register ne de and wabe Canada so say September 30 na che say no so ho asem e da ha nti fi sabre ya akono owo bobo someno ne de chato se obetumi a register nya saade a de momo sim vendors ne kan emfa if se kokobo no ene dase ha no enti eno so eho asem eno no how State Housing bounced back and collected over 30-year-old debt after near collapse. We ubetie no asempa fi say asempa enkomo twetwe a course so audio no eda ho a obetumi atia say State Housing kwaye fa so anka niema bi sika bi ya ka akam nanso wo mutumi eje ye edema oman no ebi ekeka ho e wa hanum say na Baumia and NPP gurus mon with Dr. Bodinyamiche. Dr. Bodinyamiche nyame fa okra ensie ye nti Dr. Mahmoud Baumia Ghana ma pani abedi akire ene empanifo bi ekoboaye ama omape opani krabre ene na yiyom enti no na che say adomonline.com de ma wache ene de edikan ewo August busumi no eno no man. Okay, so yeah, wrap up na me wofase me nua ba tina we de kan wofase me ye fi no ba konta ya wasante em say me am wofase ohima afia asante o D&D Academy Kumasi. Every Mrs. Tina Asante, hey, Mrs. Natural, or Holland Insurance, Kumasi branch, Anna Makunta Yawasante. Happy birthday. Or he may know 8 years. If I mean you are na kai me say offers 8 na me re fi muka kra say nyini ne ya to me. Enti happy birthday. Radin ka na ombo homban na yini pakese ma abusuan no. Ohima efia asante o D&D Academy Kumasi bibia ni ho ho na ayefe edanyame ase ho na ayefe aya fast da manya me wi a o maame wa bere wo ho na no da no ne me kasa se body a wo de bae no na bia bere wo no kopeja na no so kasa body ni bia anu abere aye fa nyeto na me say de usia me maame na kasa akire wo na me say na no da man kasa me say na o maame kasa say wo twema adua ko say o maame makasa o maame na kan na no da na wo pese o tie ni ya ye kwa ba ba obeti we committee me mama na say mo aye no wa bo sum kra ko pe ba bi atena da okode ma tie ye kwa ba